Rehosem no na yenko ofufuru mu na rehosem yesa ko giremo no ewo bekwai mensi ni mu wasante mansem no emu ye kase ebokro ya so na eri tu dwase nipa bonfo bi akira baba wa yo mfinhia edu nwotwe na sabre George na agema wato na nanom ewo ensie do wa Anwiankwanta abro manfo ko hu no na ne tuhwe wiem ya wawro ne ho na afekwa na nimu nyina edi moja na ne nyina yese osusu se nkrofo bi ato ne mo na amenam so amana free mu sa nipa bonfo di se wudi sami eni gisem ne sa posifo akire mu ba ko ye hwehwemu eguso yekoso memenda no pa ena ebetu dwase ewrai da honum keja ya wawro na tade a obutu ho ebusua kire se wo hia se aposifo be ye hwehwemu fan na atentere ne adadi na nakwate ya mwani otoso miensa e yakwamu yino wa Anwiankwanta na oni Adom Kasee twetwe san komoyi nti ebo be ten anopa be ten wiano ebipie no na ma sister be kwa no obebu nsuye so de koshi wira no be wotiatia mu na yehu ya behwe ochire mu se di osiko hu no obutu wono mu anoto ehwewiem na moja nso aye nanim nyina na kwate amoni kyerese ebra wokohu amu no na okanipa okoho no hu bi metia punya so de menyi ni sa akura na ha no mukum no de mukum ni wiye na muhu se ne kwani na se ha no mbega na to na je sa de no ho a sa aka na ofu no Friday no wa misi no amle kudi sa mu aposifo nhwehwe mu kyerese abaya ne nadamfo bi wopon adwuma no ene okokotena private car mu na baabi ade bi ya wosi no ehwa na osiye na nso abusua kyerese sa asemi wanyintum isanse amofra miyenu ene mampanimfo miyenu ene nipa bonfo ekomu mu Anwiankwanta ene ne mpotemu efrafi ya hyase assembly member o Anwiankwanta abatobro no so eye Frank awua okire mu sei. Those who have rented a house or room over here, and they have started moving from this place to Anwiankwanta. For the security services, I've already told you, Ghana, no, we don't meet the world standard. We don't meet the world standard. So they alone cannot protect the citizens. We have to help them. As I was saying, we have to find a community volunteer which was to support the police than giving all our security to the police. They alone cannot do it unless we come together. So what the police are doing there, I think it's okay. But we, the citizens, we have to help them.